Kanongere mbasuhuze mwese, reka turebere hamwe nanone amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwanya. Duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko Trump yibasiye Candace Owens avuga ko afite ubwenge buke. Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije kuri Truth Social yifatiye ku gahanga uyu mugore, avuga ko afite ubwenge buke kandi ko ari we muntu mubi kurusha abandi w'umwaka. Muri ubu butumwa Trump yagize gutya, afata ifoto y'uyu mugore maze yandikaho ijambo The Time, ashaka gusobanura ko The Time magazine yatoranyije uyu mugore, maze yandikaho ko ari umuntu mubi w'umwaka. Naho ku mpande z'iyi foto yandikaho ko ari umunyabinyoma, umuntu uvuga ibintu adafitiye gihamya, umuntu ushyigikira abakora ibyaha bishingiye ku gitsina. Ushobora kwibaza icyo uyu mugore apfa na Trump. Ubundi Candace Owens ni umunyamerika, akaba umusesenguzi mu bya politiki, ni umwanditsi, akaba anakora ibiganiro acisha ku mbuga nkoranyambaga. Mbere ya 2023 yari mu bantu bari bashyigikiye Trump na politike ze, ariko nyuma yaho bitangira guhinduka buhoro buhoro, atangira kujya amunenga ku mugaragaro n'ibyemezo bye. Muri 2025 uyu mugore yatangaje ko umufasha wa perezida w'Ubufaransa Brigitte Macron yavutse ari igitsina gabo, maze umuryango wa Macron uhita umurega mu rukiko rwo muri Amerika. Tariki 22 z'uku kwezi, umwe mu banyamategeko ba Trump yikuye mu itsinda ryaburaniraga uyu mugore muri iki kirego. Ejo hashize rero nibwo Trump yahise amwataka, avuga ko ibyo yatangaje ku mugore wa perezida w'Ubufaransa atari ibyo kwihanganirwa. Dusoza iyi nkuru tubibutsa ko Trump nawe aherutse kwibasira Macron, avuga ko yamusabye ubufasha bwo kurwanya Iran akabumwima, yemeza ko umugore we ajya mukubita. Mu yandi makuru, ibiro bya perezida wa Amerika byatangaje ko muri Pakistan hari kubera ibindi biganiro hagati yayo na Iran, ariko Iran yo ihita ibinyomoza. Caroline Leavitt ushinzwe gukorana itangazamakuru muri White House yavuze ko hari ibiganiro biri kubahuza na Iran muri Pakistan, ariko Iran ibinyujije mu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ihita ibihakana. Yavuze ko nta biganiro biri kubahuza na Amerika, ko ari ku byifuzo byabo bari bubihe Pakistan. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yageze muri Pakistan mu ruzinduko rw'akazi, aho azabona n'abayobozi bakuru b'iki gihugu ndetse akanabagezaho ibyifuzo byabo bakabishyikiriza Amerika. Mu yandi makuru, ibisasu bya Amerika ntibishobora kugera ku mutima w'ububasha bwa Iran mu bya gisirikare. Ni amakuru yashyizwe ahagaragara. Ukuri kwa gisirikare guteye impungenge kuri Amerika na Israel nuko niyo bagerageza kwica Mojtaba Khamenei uyoboye Iran muri iki gihe, nk'uko babikoze kuri se, bitazaborohera kubigeraho. Amakuru avuga ko Khamenei yaba yihishe mu buvumo bukomeye cyane buri mu butaka mu bujyakuzimu bwa metero 500. Iran yubatse imijyi y'ibisasu bya misile iri mu butaka imbere mu misozi ihishe mu mabuye akomeye nka granite. Izo nyubako zibikwamo misile ndende zishobora kugera kure, kandi zubatswe mu buryo bwo kwirinda ibitero by'indege, ku buryo zishobora kuba ziri mu bujyakuzimu bugera muri metero 50 mu misozi, nk'uko bivugwa n'ingabo zirinda impinduramatwara muri Iran. Ibisasu bya Amerika bya GBU-57 Massive Ordnance Penetrator bishobora gucukura kugeza mu bujyakuzimu bwa metero 60 z'ubutaka, cyangwa hafi metero 18 za beto ikomejwe. Ibi bituma ahantu harinzwe cyane kurusha ibyo bisasu bidashobora guhagera. Igihe cyose Amerika na Israel bagabye ibitero ku mishinga ya misile yo munsi y'ubutaka muri Iran, bashoboraga kwangiza hejuru gato cyangwa gusenya inzira zinjirirwamo gusa. Mbere gato yuko amasezerano yo guhagarika imirwano atangira umwaka ushize, ubusesenguzi bw'ubutasi bwa Amerika bwerekanye ko ingaruka z'ibitero byabo byo mu kirere zari zaravuzwe mbere, ko habayemo kuzamura imibare cyane, bwisubiraho noneho bwemeza ko byibura ku kigero cya 50% ariko babashije gusenya misile n'ahantu ho munsi y'ubutaka Iran yakoreraga ibikorwa byayo bya gisirikare. Hafi ya 1/2 cy'ibikoresho bya misile bya Iran bivugwa ko bikiri gukora, kandi ibihumbi bya za drone z'ubwiyahuzi biracyari mu bubiko bwa Iran, nubwo habaye ibitero by'amasaha menshi bya Amerika na Israel bibyibasira. Nk'uko bigaragara nyuma y'ibitero byo kwica abayobozi bamwe, ubuyobozi bwa Iran bwagaragaje kudasenyuka, kuko buri rwego rufite abasimbura benshi, mu gihe intego zikomeye za Amerika muri Iran zitaragerwaho.
Naho mu yandi makuru, igitekerezo cya Trump n'abamushyigikiye cy'uko Amerika ari igihugu kiruta ibindi byose ku isi ni ukwibeshya gukomeye kudashoboka muri iyi si y'iki gihe. Ni ibivugwa n'umuhanga mu bukungu w'umunyamerika Jeffrey Sachs. Avuga ko uburyo bwonyine bushoboka bwo kubana mu isi irimo ibihugu byinshi bikomeye birimo n'ibifite intwaro kirimbuzi ko ari ukwiga gufatanya no gukemura ibibazo hamwe n'abandi, kuko ubundi buryo bushobora gutera intambara no gusenyuka kw'ibiremwa byose n'ibyabyo. Bityo avuga ko amagambo akomeye yose ya politike n'ibisigisigi by'igitekerezo cya Amerika cyakomeje kuva mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi cyo kuba ariyo mugenga w'isi atari byo. Ashimangira ko Trump afite uburyo bwe bwihariye akomeza gukuzamo iki gitekerezo, aho we anabona ko ari we ugomba kuyobora isi. Jeffrey Sachs niko asoza avuga. Mu makuru avugwa ku mugabane wa Afurika, muri Mali, ingabo z'iki gihugu zatangaje ko abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bagabye ibitero icyarimwe mu duce twinshi two mu gihugu. Humvikanye amasasu menshi n'ibisasu biturika mu bice bitandukanye by'iki gihugu, harimo no mu murwa mukuru Bamako. Abaturage batangaje ko hari urufaya rw'amasasu n'imirwano ikomeye. Hari amakuru yemeza ko hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bamako cyitwa Modibo Keita Airport naho harashwe. Abaturage banavuga ko amasasu yumvikanye cyane hafi y'ikibuga n'ibirindiro bya gisirikare biri hafi aho. Ingabo za leta zohereje indege za kajugujugu kugenzura no kugarura umutekano. Ingabo za Mali zatangaje ko zikomeje kurwanya abo bateye kandi ziri kugerageza kugarura umutekano. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abakomeretse cyangwa bapfuye. Leta yasabye abaturage gutuza no kuguma mu ngo zabo mu gihe ibikorwa bya gisirikare bigikomeje. Mali imaze igihe irwana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Iyi mitwe ikunze kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Reka dusoreze amakuru yacu yo muri aka kanya kuri iyi nkuru ivuga ku ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, aho Ukraine yatangaje ko ibitero bikomeye by'Uburusiya byagagwe muri iri joro ryakeye byahitanye abantu 5, abandi barenga 30 bagakomereka. Uburusiya bwagabye ibitero binini by'indege zitagira abapilote n'ibisasu bya misile mu bice bitandukanye bya Ukraine. Ibitero byibasiye uturere turenga 8 harimo n'umujyi wa Dnipro ari wo wibasiwe cyane. Habaye inkongi z'umuriro no gusenyuka kw'inzu z'abaturage. Abantu nibura 5 bapfuye, abandi barenga 30 barakomereka, abenshi bakomerekeye mu mujyi wa Dnipro. Ukraine ikomeza ivuga ko serivisi z'ubutabazi zahise zitangwa byihutirwa mu gukiza abari mu matongo no kuzimya inkongi. Perezida wa Ukraine yavuze ko ibi ari ibitero bikomeye bigamije kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Yongeye gusaba isi ubufasha mu by'ubwirinzi bwo mu kirere. Ngaho rero amakuru yacu twabateguriye nanone, mwakoze kubana natwe, mukomeze mukore subscribe.